Naiya pa danon at ti Servisyo Caravan iti Barangay Duplas sa Dipen La Union, babae na ti na dumaduma programa ti gobyerno. Daulwan at ti Department of the Interior and Local Government, no DILG, inasang aktividad iti may bilang geographically isolated area. Napabilig na ito ay babae na Result Community Support Program. May isa kalikaguma na ti gobyerno with a whole of government strategy ang mga 111 na ti LINAC, Development and Community Empowerment. Babae na ti direktiba, may interbasyon na ti gobyerno. Umabot ti talugasot abilang, dagiti residente ti naserbiyan na ti Caravan, kas kumakadagiti upting, anek na ti libre at chinelas, babae ti Department of Social Welfare and Development. Naipayan ti BINI in organic nga abono, dagiti manalon, babae ti Department of Agriculture, para itinalablagon ang produksyon na ti makan. Naipangruna pa ti Serbisyo Medical, anay pa ay babae na ti Department of Health, Provincial Health Office, Unity Ilocos Training and Regional Medical Center, babae na ti libre medical check-up, blood pressure monitoring, immunizations, vitamin A supplementation, dental care, and health kits ng langro na kadagitubing na senior citizens. Nakipagpaset pa iti Philippine Statistics Authority, Social Security System, kaniti PhilHealth para iti nasisitang impormasyon aron bengda amaamuan. Nangipay-pay ti Department of Labor and Employment, iti orientation, sekna na ti livelihood program, youth employment program, government internship program, kaniti special program for employment of students. Idinto at ti Technical Education and Skills Development Authority, kit nangipaay ti libre akurtar, kaniti La Union Police Provincial Office, kit nagitagmed ti Luklukot. Kadwa iti 99.5 Asin Lawag, Idol John Gistin, Tatak, for MN.